Kathamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. Mo kgasong eno re utlwa fa mokwamedi wa maloba wa di-Hawks ngaka Godfrey Lebea a ganetse magato a itshunyonko ya di-Hawks mo letsholong la go tshwara katiso KT Molefe. Your matter is adjourned until the 8th and the 10th of September 2026. Monna wa Zimbabwe wa kwa Britain Ndota na Chuma o tla nama a tswaletswe kwa kgolegelong. In the past, Nepal has been there for Britain in our hour of need, and we will be there for Nepal in its hour of need. Mo go tsa boditšhaba bothati kwa Nepal ba tsweletse go batla bafalodi jaaka batho ba feta 1,000 ba santse ba nyeletse. Mo go tsa metshameko tsheko ya president wa SAFA Danny Jordan le balatofadiwa ka ene ba le bane e tlile go simololwa ka Ngwanatsele. Wetso madume wa mogetso mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana tla re diale. Mokamedi wa maloba wa di-Hawks ngaka Godfrey Lebea o ganetse magato a itshunyonko ya di-Hawks mo letsholong la go tshwara katiso KT Molefe ka Sedimonthole a le malatsi a le marataro. Lebea yo a rebotseng bosupi gompieno ka ga ditiragalo tse di tlhalositsweng e le mmudubudu o tlhalositse fa sa itse Molefe. Komishene ya Matlanka e thotse gadimile kwa morago Sedimonthole wa 2024 a le malatsi a le marataro go lebelela letsholo leo go tweng e ne le la go tshwara tlhogo ya segongwana sa disenyi katiso KT Molefe mme e ne e lebeletse motlhankedi mogolo wa sepodisi yo a rebotseng taelo ya gore di-Hawks di tlhagelele kwa makatakong a tiragalo e bong mokamedi wa malobo wa di-Hawks Dr. Godfrey Lebea. Go le jalo Lebea a re go romela batlhankedi koo ga go a diragala ka tsholofelo ya go itshunya nko le gore ga a itse Molefe. I do not know Mr. Katiso Molefe. I was not contacted by Mr. Katiso Molefe. I was contacted by Malcolm X. I directed 2 senior managers to verify the allegations of persons who were said to be claiming to be members of the DPCI and to have been sent by me. I have never instructed the members of the DPCI to interrupt a legitimate police operation. Lebea a re go itira o kare ke batlhankedi ba di-Hawks ke gone go dirileng gore a romele batlhankedi koo. Mme a re fa ne a boleletswe ka ga letsholo le mong wa lona e leng Lieutenant General Dumisani Khumalo tiragalo e ka bo e sa direga. If Lieutenant General Khumalo had informed me as the national head of the DPCI then about the operation, or if upon receiving a report about the presence of the members of the Hawks at the scene, he had checked with me, the situation would not have occurred. It is unfortunate that he cited the issue of trust. Lebea a re ditiragalo tse ke letshwao la go bontsha thulaganyo e sa lolamang ga mmogo le go tlhoka tlhaloso ya gore sentle ke bomang ba ba iteletseng pele letsholo la go mekamekana le bosenyi jo bo rulagantsweng. Lebea o ne gape a latlhela tlhware le gonyana ka ga Lieutenant General Dumisani Khumalo, General Fani Masemola ga mmogo le Lieutenant General Ntantla Mkhwanasi. Mme tshwaelo ya gagwe e ne e le matswakabele. Lieutenant General Dumisani Samuel Khumalo reminds the Commission that in 2012, he was appointed as the acting component head in crime intelligence. When General Masemula, who was a divisional commissioner at Protection and Security Services, was appointed by Lieutenant General
Mkhwanazi as the acting divisional of crime intelligence, while Lieutenant General Mkhwanazi was appointed as the acting national commissioner. Indeed, the trio have been together for a long time, and in some instances, appointing and promoting each other. Furthermore, it is worth noting that Lieutenant General Masemola was appointed by Lieutenant General Mkhwanazi to become the Deputy National Commissioner. Dithetso di a tswelela. Makoko a le mana senotse ketletso ya diranta di le dimilione di le 168 mo kotareng ya ntlha ya ngwaga wa ditšhelete wa 2026 le 2027 jaaka matsholo a go kokoanya matlole a gagamala pele ga ditlhopho tsa dipuso selegae tsa Ngwanatsele a le malatsi a le 4. IEC ya re tshenolo eno ke ya diketletso tse di dirilweng magareng ga motsheganong a rogwa le Seetebosigo a le malatsi a le 30 monongwaga. DA e begile diperesente di le 89 a palogotlhe le go senola ketletso ya diranta di feta dimilione di le 104. Action SA e senotse ketletso ya diranta di le dimilione di le 5 le dikete di le 500. Labour Party diranta di le dimilione di le 5 mme Rise Mzansi e senotse diranta di le dimilione di le 2 dikete di le 250. Komishene ya re ditlhagiso tse di amogetseng tsa diketletso tsa ANC ga di tsamaelane le ditlhokego tsa molao o itsegeng ka Political Funding Act. Sebueledi sa ANC Mahlengi Bengu a re lekoko le rulaganya kopano ya go atlanegisa semmuso lenane la bontlhopheng ba lone pele ga letlha la bofelo la IEC la kamoso. Kopano eo e ikaeletswe go netefatsa fa lekoko le obamela dintlhakaelo tse di laolang gore komiti khuruthamaga ya bosetšhaba ya lekoko e amogelang lenane e nne yone e amogelang lenane leo pele le ka romelwa semmuso. We're currently looking at how the balance looks like in terms of gender representation to ensure both meaningful, substantive and descriptive representation of women in the ANC list, making sure that there's substantive representation of young people in the list. The list is balancing. We're currently looking at the 3rd province. I'm sure by now we have moved on to the 4th province. We've already looked at the province of Mpumalanga, where the list is balanced. We've looked at the province of Limpopo. We've looked at the province of KwaZulu-Natal. We are continuing. We anticipate that come the last province where we have a broader discussion that indeed our list will meet the test, and the test is contained in the rules by the Electoral Committee of the ANC and the candidate selection guidelines. Into the future, I'm likely to be asked about cases where there may be disputes. The ANC has a very well-established dispute resolution mechanism. Mo go tsa boditšhaba bothati kwa Nepal bo tswelela go batla bafalodi jaaka batho ba feta 1,000 ba santse ba nyeletse kwa nageng eno ya Himalaya le boagisanyi jwa China morago ga gore lebota la segagane seretse le letlapa le go somane ka fa teng ga noka e kgabaganyang mo teng ga dithaba. Tseno ke ditiragalo tse di thusitseng lefatshe jaaka merwalela e neng ya tla ka tshoganyetso le go gosomana ga seretse go padimola kgaolo ya molelwane wa China le Nepal. Matlhotlhapelo ano a tlholego a go gotse matlo, dihotele, mebila le mafaratlhatlha a melelwane. Setlhopha sa namolo sa Afrika Borwa sa Gift of Givers sare se ikemiseditse go thusa ka gangwe fela fa ba ka newa tetla.
gift of the givers was called by the daughter of a couple that's missing in Nepal through the devastating floods. Understandably, she was distraught, and this person is known to us personally. We contacted the tour operator, who said another South African couple is also missing. Bathati ba Afrika Borwa ba santse ba tlhomamisa palo ya baagi ba yona ba ba amilweng ke matlhotlhapelo ano. Go ya ka bathati ba tsa bojanala ba Nepal, baditšhaba ba feta 400 ba gareng ga batho ba ba nyeletseng. Horrific images that Australians have seen overnight, and as I said this morning, the loss of life and the scale of the destruction is devastating. In the past, Nepal has been there for Britain in our hour of need, and we will be there for Nepal in its hour of need right now. So the immediate offer that the Foreign Secretary has relayed to the Nepalese government is an offer of first responders. Mapodisi a re palo ya dintsho e solofetswe go oketsega. Merwalela e tlogetse bontsi jwa baagi ba ba mo lebopong la dinoka tsa Trishuli le Bothekgoshi ba sena magae, ebile e kgoreleditse mmila ono o botlhokwa wa kgwebo le bojanala. Houses are collapsed, washed away totally, and roads are damaged, totally washed away, and like all immigration building and border foundation, like in the custom building. Mookamedi wa ditšhaba kopano Antonio Guterres a re o utlwisitswe botlhoko ke ditiragalo tseno le gore mokgatlho ono wa lefatshe le balekane ba ona ba kokoanya ditlhokwa le bathusi go ema nokeng baagi ba ba amilweng ke merwalela. Wetso re tswalla pele ka dikgang tsa rona. Monna wa Mozimbabwe wa kwa Britain Ndodana Mkhanyisi Chuma o santsa tswaletswe kwa kgolegelong morago ga gore kgetsi ya gagwe kwa kgotlatshekelo ya magistrata wa Johannesburg e busediwe morago mabapi le dipatlisiso go ya pele le go samagana le ditlankana tsa go busediwa kwa nageng e nngwe. Inform you then that your matter is adjourned until the 8th and the 10th of September 2026. What will happen now is that yourself through your legal representative, you will hold your consultation as far as the plea in terms of section 105 capital letter A of the Criminal Procedure Act. Baagi ba kwa Congo ba le babedi ba go begwang ba tshwaretswe go leka go tsena kwa kokwanong ya bo 46 ya SADC kwa Durban go sa le gale kgwedi eno ba tla nama ba nna kwa ntlong boemedi ya DRC kwa Pretoria go fitlha ba tlhagelela kwa kgotlatshekelo gape fa diphalane a rogwa ba reboletswe beili ya diranta di le dikete di le 11 ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Durban go sa le gale gompieno. Babueledi ba balatofadiwa ba ngangile ka gore kgetsi ya puso e bokoa thata ebile ga gona bopaki jo bo matla jo bo tlhagisitsweng kgatlhanong le balatofadiwa. Kgotlatshekelo e neetswe ditlankana di le mmalwa go matlafatsa kopo ya beili ya ga Mukendi le Ngangu. Engwe ya ditlankana tseo e tswa kwa moambasadoreng wa Democratic Republic of Congo mo Afrika Borwa John Kalunga Nyakeru. Nyakeru a re Mukendi le Ngangu ba ne ba thapilwe ke puso ya DRC go tsaya ditshwantsho le go gatisa kopano kgolo ya SADC ya bo 46 mme ba ne ba patile tona ya kwa Congo ya lefapha la merero ya sesole le bagaka kwa kopanong eo. Gape moambasadara o tsibositse fa ntlo kemedi e tla fa balatofadiwa manno le go ba baya leitlho fa ba ntse ba netefatsa gore ba nna teng kwa kgotlatshekelo. The only point that might be raised in opposition to the application is the which relates to section 64B, the risk of abscondment, and that has been adequately addressed and sufficiently comprehensively in the affidavits in which, and that's the only evidence before the court. Mukendi le Ngangu ba abetswe beili ya diranta di le dikete di le 11 ka maemo a le mararo a gagametseng. Both are to report at Brooklyn Police Station, Victoria, every Friday between the hours of 6 in the morning and 6 in the evening
from starting immediately from next week, Friday, the 4th day of September, the year 2026, until their trial is finalized. Puso e solofetse go tlhagisa bopaki jo bo amanang le dipatlisiso tsa yona fa balatofadiwa ba boelwa ka kgotlatshekelo fa diphalanarogwa. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Brakpan e buseditse morago morero wa mookamedi wa EMPD wa sekegilweng Julius Mkhwanazi le balatofadiwa ba bangwe ba le batlhano go fitlha kgwedi e tlang le malatsi a le mararo. Mkhwanazi o reboletswe gape lekwalo le le ntšhwa la go mo tshwara le le ka ga ditatofatso tsa tsietso le bonwenwe jwa dipone tse di dirisiwang ke mapodisi tse di amanang le Vusimuzi Cat Matlala. We don't have the charge sheet, so we can't really say what the averments are. We've been told it's fraud. That's what the J50, the warrant for his arrest, reads. It's fraud and corruption. So tomorrow they will have to give us the charge sheet. We'll have a bit more narrative on the charges. But I'm told by the investigating officer, the so-called blue light problem. So essentially it seems like added. No, because they are different accused. Remember, we're saying that there are two further accused suspects being added to Mr. Mkhwanazi. So they differ from the people who are appearing in Germiston on the old matter. So there will be a separate case where he will be appearing and have to apply for bail. Mothoetso re gaufi le go di garela jaanong. Mapodisa re dikgetsi tsa mafaratlhatlha a go dira diritibatsi go se mo molaong a fitlhetsong kwa dipolaseng tsa kwa Limpopo fa e sale ka 2020 di a tlhobaetsa. Dilaboratory tsa go dira diritibatsi di phuruphoditswe kwa Marble Hall, Groblersdal le Musina Seshenjana. Mapodisi profenseng ba re ba tshwenyegile tebang le dikgetsi tsa go tlhagisa diritibatsi kwa dipolaseng tse di kwa kgakala. Polasa ya ntlha ya go fetlhela diritibatsi e ne ya lemogalo wa ntlha kwa Marble Hall ka 2020 ya diritibatsi tsa boleng ba dimilione di le 10. Kgetsi ya bobedi e ne ya isa mapodisi kwa Groblersdal, mme palogotlhe ya ditiriso tsa go tlhagisa diritibatsi e ne e eme go boleng ba dimilione tse 2 ka 2024. Mapodisi le setheo se se samaganeng le bosenyi jo bo rulagantsweng di-Hawks ba fitlhetse kgetsi e nngwe gape monongwaga kwa Musina. Babelaola ba le batlhano ba ba ileng ba tshwara ba tlile go boela kwa kgotlatshekelo ka Labotlhano. The case of 5 accused comprising of 3 Mexican nationals and 2 South Africans arrested for operating a drug laboratory in Groblersdal was postponed in the Groblersdal Magistrate Court to 8 October 2026. The postponement is to arrange a trial date in the regional court. Tlhogo ya di-Hawks Provinceng Paul Govender a re mo dikgetsing tsotlhe ba belaelwa ba dirisa dipolasa tse di kwa kgakala. What's of concern is clear that the farms are being used with the knowledge of possible owners because these farms are being rented out to the syndicates. Mochotšhisi Munaka Rama Ligela a re babelaola ba dinaga tsa Mexico le Zimbabwe ba lebagane ke ditatsofatso tse mmalwa go akaretsa go nna mo nageng e se ka fa tlase ga molao. The accused being Mexican and Malawian nationals and Zimbabwean nationals, thereof foreigners did wrongfully and unlawfully enter, remain in the Republic of South Africa in contravention of the Act. Mapodisi ba re ba solofela go tshwara babelaelwa ba bangwe go akaretsa mong wa polasa. Ke Katlego wa dikgang tsa SABC Polokwane. Motlatsatona kwa kantorong ya mopresidente Kenny Morolong o ikwetse go maAforika Borwa go somarela history ya naga le go tlotlomatsa dikatlego tsa demokrasi. Fa bua kwa letsholong le le itsegeng ka Milestones of Freedom kwa Bloemfontein, Morolong o tsibositse gore setšhaba se se lebalang history ya sona se ka latlhegelwa ke tsela. Mogwanto o botlhokwa o latelang dikgato tsa ga Charlotte Maxeke yo o tlotliwang ka ntlha ya seabe sa gagwe sa go nna mmulatsela e le mosadi a le esi fela mo go bao ba neng ba phuthegela kwa kerekeng ya Wesele ya Vryhoek ka 1912 go fetola history. Maxeke e ne le mosadi wa ntlha wa motho montsho wa moAforika Borwa go bona degree. Motlatsatona mo ofising ya ga mopresidente Kenny Morolong a re
go botlhokwa go boloka history ya Afrika Borwa. O gompieno re pelang ka ene jaaka mme yo na eteletse pele kgaratlho mo boemong jwa bomme ko setlhoeng ke ene gape motlhami mogolo wa Bantu Women's League e tlhomilweng ka 1918. Ratoropo wa Mangaung o bolela gore kgaolo ya Wynhoek e santse e le botlhokwa le fa go fetile dingwaga di le dintsi. O boetse o akgotse Maxeke jaaka mosadi wa mmulatsela yo neng a tsena mo le banna ba neng ba boifa gone. Ka shekolena re a ba leboa le batho ba rona ba ileng ba ema ka maoto etswe ha re sebeletseng gore mosebetsi wa bona o se ka wela fatshe mo re emeng tena re eme duma fatshe le leng gore tokolo ya rona ile a qala Mangaung batho ba Bloemfontein batho ba Mangaung emang ka maoto. Bangwe ba baagi ba re go botlhokwa go itse history ya bone le go ifitisetsa mo baneng ba bone. If we don't know our history, ha ona mo re yang teng. It's important re tsebe na re tswa kae, re kgone go bona na re ya kae. Kereke ya Wesele e kwa Wynhoek e santse le letshwao le le matla la ntwa ya kgololesego ya naga eno. Go tswa fano, letsholo la diphitlhelelo kgolo tsa kgololesego le tla etela province ya Bokone Bophirima. Kamogelo Siekwi, Dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Tsheko ya Presidente wa SAFA Denny Jordan le balatofadiwa ka ene ba le bane e tlile go simolola kwa kgotlatshekelo ya bosenyi jo bo kgethegileng jwa kgwebo kwa Palm Ridge fa ngwanatsela le malatsi a le 27 go santse go letetswe dipholo tsa dithetso tsa kopo ya kwa kgotlatshekelo kgolo mono Johannesburg ka mosupologo. Balatofadiwa ba dirile kopo ya semmuso go batlisisa le go samagana le se ba dumelang e le tiego e sa tlhokagaleng. Motho di ne di le kalo tsa segong jono ga se latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitara kopana gape mo nakong e tlang sala sentle. Tla ke go leboga ke adimile mo gaetsho madimo re bana panela pele maemo a bosa mo bosegong jo ga mogolo motsatsing la ka moso go bantse fa go tla itemogela masarasara na pula ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga le ka kwa province ya ka KwaZulu-Natal mme go tla go thibile go rala di province ka bophara mme re lebela motsatsing la ka moso teng masarasara na pula tswelela ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape le ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga mme go tla thiba go rala di province re lebela bosegong jo gompieno teng ba panela pele maemo a bosa ba tsebosa fa go tlana le diphefo tse di matla ka kwa province ya ka kwa Zulu-Natal mme ba panela pele ya maemo a bosa motsatsing la ka moso ba tsebosa fa go tlana le diphefo tse di matla ga mmogo le molelo wa naga ka kwa province ya ka kwa Northern Cape le ka province ya ka kwa Eastern Cape le Western Cape re tswele pele re lebela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebela province ya Gauteng Pretoria e tla be ke mo go digrata di le 24 le bone Johannesburg yona e tla be ke mo go digrata di le 22 le bobedi re ka kwa province ya ka kwa Limpopo teng go tlana le tlhabo ya letsatsi Musina e tla be ke mo go digrata di le 22 le bone Polokwane e tla be ke mo go digrata di le 22 le bongwe re lebele province ya ka kwa Mpumalanga teng Sekhukhune go tlana mogote ka digrata di le 22 le botlhano fa emele yona e tla be ke mo go digrata di le 22 le bongwe mme re ka kwa province ya ka kwa Zulu-Natal teng Ulundi go tlana le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go digrata di le 22 le bosupa fa Durban yona e tla be ke mo go digrata di le 22 le borataro re ka kwa province ya ka kwa Eastern Cape teng maletse mo moso tla be ke mo go digrata di le 8 mme tla nna mogote ka digrata di le 22 le bone fa Mthatha yona go tlana mogote thata ka digrata di le 13 le bobedi re lebele province ya ka kwa Western Cape teng Glenwilliam go tlana mogote thata ka digrata di le 13 le boraro fa George yona tla be ke mo go digrata di le 10 le borobedi mme re lebele province ya ka kwa Northern Cape teng Apinteni go tlana mogote ka digrata di le 13 le bongwe fa Springbok lona tla be ke mo go digrata di le 13 le bongwe re lebele province ya ka kwa Free State teng Kroonstad tla be ke mo go digrata di le 22 le bone fa Frankfurt tla be ke mo go digrata di le 22 le boraro re konosetsa re lebele province ya North West teng
Mahikeng e tlabe ke mo go digrata di le 26, Rustenburg e tlabe ke mo go digrata di le 25, fa Tosca e tlabe ke mo go digrata di le 27. Mme mogaetso ka go rialo go tswa ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.